Tribunal Constitucional hatipaykusqa iskay chunka audiencia pública nisqapi hinallataq qanchis inconstitucionalidad hatipaykunata botanankupaq saqiykusqa. Audiencia nisqanchikmi inconstitucionalidad hatipaywan hallarisqa kaytam churaykunku kay yupaykunawan expedientikunata Colegio de Abogados, Lima Sur hinallataq Wawramanta, Decretos Legislativos 1313 hinallataq 1434 yupaykunapa contrampi. Kay inconstitucionalidad hatipaymantam Colegio de Abogados Ayacucho, Santa hinallataq Lambayeque churamusqankunamantam tawa legislatura parlamentupi apakunanmanta contrampim colegiado uyariykusqa iskaynin parti amachaqnin abogadunkunata hinallataq amicus curiae eruaqta. Chaynallataq botanankupaq hipaykusqa iskay inconstitucionalidad hatipaykuna kaykunam kachkanku kay yupay expedientekunapi.